abashayela tandla uMandla siyabonga nabo bonke nje bazalwane bacala kufika lamhla siyabonga kakhulu amen sinyathelo lesihle lapho bathi kimi asiye endlini kaJehova so sinyathelo lesihle umuntu lekasendawo nguya endlini yaJehova amen nangisakhuluma sibe siyavula encwadini ya Luka Luka chapter 6 asifunzeni from Luka chapter 6 asifunzeni asiqale kufunza ku verse 46 Luka chapter 6 siqala kufunza ku verse 46 sigcine ku yabona sokukhula khulele lokuthi mabuka ngeangel nya ngibani 48 and 49 lapho egcineni 49 yeah babelithwele siyabonga kakhulu ukuthi uthembisile wathi umfundisi lelivita umuntu wakhona siyabonga ukuthi ngempela ube khona siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu ukuthi inipotsa lethembisa bese yafeza inipotsa qho uyabona kuye kuba kwakho kufike ukuthi ngicela ukuthengele ifridge athi lenyanga lentaba into bakhona ngathi uyamadvela lo muntu ukuthi angathembisa uyafeza ngiyakutshela uva ngasi lenyanga lentaba iyaphutha ngoba lo muntu lothembisile unjani uwethembekile so siyabonga baba ukuthi uthembise bese uyafeza leka asifunzela aqale Luka chapter 6 verse 46 until 49 is it 48 or 49 yes Ningibitelani ukuthi Nkosi nibe ningendi lengitshela kona wonke lonke kimi eve emavi ami awende ngitanitshela ukuthi ufanana nami ufanana nani it's ufanana nani yes ufanana nemuntu lo wakha indlu wemba washona wase wakhanza sisekelo edwaleni emandi netikukhula watlohala waphuphuma emfuleni wetama kuyikhukhula lendlu kodwa ayizange inyakade ngobe yayakhe kahle la edwaleni kodwa lona lova emavi ami angawendi ufanana nemuntu lowakha indlu yakhe esihlabathini ngaphandle kwekubeka sisekelo yathi nase ishaywa ngemandi netikhukhula yasheshe yawa yeka kubhidlika kwayo kwaba kukhulu sicela sikhulekele livla sihlanganise naleli lapha kuMateyu chapter 7 ku verse 21 verse 21 yeah akusibo bonke labathi kimi Nkosi laba ongena ebusweni welizulu kodwa ngulabo labenda inzando yababelo sezulwini phinda futhi lapho akusibo bonke labathi kimi Nkosi laba ongena ebusweni welizulu kodwa ngulabo labenda inzando yababelo sezulwini uma bazalwane sihlanganisa lamavesi lamabili ekseni uma bebafunza ulalele unemqondo wokufuna kuva ukuthi kuthiwani udova ukuthi Jesu kahlehle akanankinga nebantu labathi kuye Nkosi sikhona bazalwane ekseni Jesu akanankinga nebantu lebathi kuye Nkosi akanankinga nalokho nje uma uthi kuye Nkosi akanankinga nokuthi umbide ngeNkosi
but itimbili inkingo Jesu lekanenkinga nato. Into yokuqala uthi Jesu ningibitelani ukuthi Nkosi nibe ningakwendi lokhu lengitshela kona. Ngamagama uma umuntu athi Nkosi abita Jesu ubese akabuki lo muntu lekabita Jesu ubese ubuka lingemuva lalo muntu ukuthi lo muntu lobita Jesu wenda lokhu lengithatha kona yini. Bese incwadi yaMateyu chapter 7 verse 21 lithi akusibo bonke ngamagama legama lokuthi Nkosi alikavinjelwa noma ngabe ngibani mulona lo angalibita athi Nkosi kodwa umehluko usekutheni labanye bathi Nkosi bayayenda yini insando yaNkulunkulu na lithi leBhayibheli akusibo bonke labathi Nkosi kodwa kulabo labenga insando yaNkulunkulu lebayongena embusweni wezulu. Sikhona bazalwane ngamagama umbuso wezulu awungenwa ngokuthi uthi Nkosi kodwa umbuso wezulu ungenwa ngokuthi wenda nokufunwa kule Nkosi na. Ekseni aqale ngokubuta na umbuto bazalwane baya understand yini ukuthi yini imbangela yokuya endlini yeNkosi, yini sije esontweni, kungani sibe sesontweni. Ngoba into lento understand lokufuna uNkulunkulu ukuthi siqale sa understand ukuthi kungani side endlini yaNkulunkulu. Asithi endlini yaNkulunkulu bazalwane ngoba sitofuna into letinye. Endlini yaNkulunkulu sida ngoba sitatofunziswa, sitatowakiwa, kutowakhiwa similo sethu. Yini into leyakhasimilo? Similo sakhiwa bazalwane indlela lemuntu lekakhuluma ngayo. Jesus. Nje kuthi ukhuluma njani kuyasitshela thina lesilalele ukuthi wakhiwe kumbe awukakhiwa. Number 2 kuthi uqoka njani kuyasitshela thina lesilalele ukuthi wakhiwe kumbe awukakhiwa. Kuthi bazalwane kuthi na ukwatile ukhuluma njani ngoba kunebantu bazalwane uma ngabe phutsamela uNkulunkulu angathumela ingilosi ase uhambe uyovakashela umzalwane othile uma ingilosi ingafika imthole akwatile ingajika. Yebo kunjani. Kunebantu bokuthi nakakwatile inhlamba uyibika ngathi uyifuthe ebhukwini. Nomuntu uma kwatile utshela abantu the way ba useless ngakhona. Nomuntu uma kwatile utshela abantu into lebe uma bebangasibayitshela yena lekangeke ayijabulele akhulume into egameni lokukwata. So into lesitshela ebandleni sitela ukuthi afundziswa indlela yokukhuluma ngoba kunebantu abangakwati ukukhuluma. Ngoba into bazalwane bathi bantu uyoniwa ngomlomo iphindze yakhiwa ngomlomo. Kunabantu lengathi bangavula umlomo phakathi indlebe kumbe uyothini yo. Ngoba leka ngavula umlomo kwakhe kumosha. Leka ngavula umlomo kwakhe kumosha. Uma ngakubona ugqoke ibhruku elihle umbabe kunokuthi asiyabonga baba ugqokile umuhle uvela athi bekudeyile ngikhala. Bekudele ngikhala yini? Kunabantu ukuthi uma ugqoke irogo lakho umuhle ugqokile umuhle umvathi mara leli lifanele lithi udla alifanele dilenda endosikhathi wena usilenda ugqokile umvathi leli lifanele lithi udla umlomo wakhe lenda ngawuvula la usoyathi uze kutoba khona abantu lebatolimala. So ebandleni into lesenta sithi ebandleni kutofundziswa indlela yokukhuluma. Labanye benu la imishado yenu ikulelizinga lokuthi bayibekela lokuthi noma ngabe sikhathini ungaphela nomshado awupheliswa ukuthi uyajola awupheliswa ukuthi la mshadweni noma uyajola noma uyajola upheliswa ukuthi akukhulunywa kahle indzaba yokukhuluma. Labanye emsebenzini babekela kungase kudzala abatoqoshwa baqoshiswa indzaba yani bazalwane yokukhuluma. Uma unganaki indlela lokukhuluma ngayo ulahlekelwa into lonayo ngenxa yokukhuluma. Sitatofundziswa indlela yokukhuluma. Ukhuluma njani nebantu? Labanye abantu bazalwane indlela nebagqoka ngayo ngiyo leyibenena namhlanje lokusola bakashadi.
yena uzugqokela kulanza umshado kanti lokulagqokile kuyawuqosha umshado ngoba akade ubedayini budeni bobhuti bobhuti abayifuni intombi lay all over umthimba wayekubona ngomuntu bambani bakhona bosesi nabagqokile babujude mabela kumele baleni bavete emathane baleni basibona bayachama kanti awuchami ubalekisa ukabona labo lebasele ngoba abafuna umfati lebahamba bona ngoke lo muntu so ngenxa yokugqoka ulahlekelwa umshado ngenxa yokugqoka ulahlekelwa tingo letihle kunabantu abafuna umuntu lebangamqasha emakhaya lebangamqasha emafemini kuzosebenza mara the way hlala umgqoke nakhona bayasho basoma kwathi ngiyamfuna kuyokumqasha lo yena ngeke ngayindlela lokugqoka ngayo ngoba kumele silifundiswe libandla ukukhuluma lifundiswe libandla ukugqoka lifundiswe libandla ukuthi nanoma sewukwatile ubowakhetha emakhaya yabaze bone ligama lingaze liphume noma ungayiqondisa njani lingaze liphume liphumile uma ngabe ngithuke ngashada nawe kazi mina anginalutho wena ngwelo unelutho ngwelo ungithengela timpahla ngwelo ungithengela kudla ngwelo ungethela konke uyathi step day wena utokwata utshele mina uthi ngakuthola uyinja yenja ubenalutho ngakuzama ukugqoka mina udlamile bathi nje uyitongitshela lokho noma ungabuya kusasa utoqolisa mara every time na umnika kudla ingodo yami seyingumbe nalokhu usabalelwa ngoba into ekhulumako bazabone kumele ube careful ngayo ngoba noma ungaqolisa mara seyakhile lo muntu labanye benu ngakwata ukukhuluma nento letinye lebangathi bangayicheka bathola ukuthi ayiphatheki akuthemba kanothi phuma kulo wakho umlomo so ebandleni sitofundiswa kukhuluma kugqoka nekusasikwatile sikhuluma njani bese kwesibili ebandleni sithe tofundiswa ukuthi uma sesidlula emhlabeni uma sesidlulile emhlabeni sibhalwe emagama ethu encwadini yokuphila kuthi nase sidlula emhlabeni ngale ngesheya kwelithuna singayi ekulahlweni kodwa siye ekuphileni lokukhona phakathi sikhona bazalwane then nasifika phekhe philethu lisileliphi ningibitelana ukuthi Nkosi nibe ningendile ngintshela bona ngamagama uma uNkulunkulu abafundisa abantu ukuthi kumele babakhuluma njani bese bona bakhuluma ngendlela yakabo uthi Jesu ngiyamangala ukuthi why nifuna kwenda kwenu mara nifuna ukuthi nibite mina njengenkosi mara sikhona bazalwane ngoba letinye izinto lekumele sitibukeni leti imvimbazo imithandazo yethu kungukuthi sendani sesithandazile sewuthandazile wendani yile uyendako after thandazi kodwa uthandazile umthandazi uvakele mara ube sewuphila njani after umthandazo ngibitelana ukuthi Nkosi nibe ningakwendi lengimtshelana so wena i-example ke lejwayelekile uthi nilenza banifanisa namadodza amabili lekakhetha indlu lenye indlu ingodza leki yakha indlu yayakha esantini esihlabathini lesingakaqini yakha indlu yakhula yayiqetha then kwaqhamuka ikhukhula yayishaya indlu yawa kodwa bazalwane kunalomunye futhi lekayibhotsa naye lowakha indlu kodwa yena akayakhanga njengesantini wayakha edwaleni elitshengile litsikele lipi lo yaqhamuka tingo letimangalisayo tivumvumu yaqhamuka tiphepho yaqhamuka imimoya kodwa lento izange yawa yilento lethu yakawe ngoba lebhodza iyakhe lento edwaleni uthi-ke kunjalo nakubantu lebakholwayo uma ungakasimanga etintweni taNkulunkulu masinyane kuwa kwakho kula makume namba nami ngoba uma ungalikhathi lulwimi ufokofisa nemuntu lebe kumele ngabe ukunika umsebenzi uke wafakaza nomunye umzalwane athi emaphekini office indaba labasona khona kule maphekini ku basement
uthi uyaqhamuka atopaka boss apaka la epicking yendelwe iboss yenkampani la satopaka kanti kuthi assess nomunye naye utane moto utake interview ipacking lesele ipacking ya boss la uyasonzela boss wangena kuqala lo sesi ngemoto yakhe boss wema ngemuva boss wavula ifastela wathi hey sihlobo sami la upake khona ipacking yami sesi ngekungabuki ngekunganaki ngekungaqapheli ngifike eqala ngibhakile bona ukuthi uyopaka kuphi ngifike eqala ngibhakile bona ukuthi uyopaka kuphi impendulo iqhamuka kumuntu uphendula umuntu lekangamanzi uthi lo mzalwane nakaqhubeka nenzaba nasebehlile lo boss wahamba yobuka ukuthi upaka kuphi nasebehlile iboss yeoffice nayo sesinayo uyakhuphuka uyakhona ne nabafika bamtshela kuze la kumele uyongena khona for kusayina into takho ngule office le nakangena umuntu lekamthola ehlele esitulweni ngulo amfoko officer kaPheki ngoba lesikhathi uthi wena uyakhuluma ngoba labantu okhuluma kubo abathi labantu okhuluma kubo abakusithi ngalutho kanti lukhona isilo lenkulunkulu ambekeke labantu lemele intosi la wena linahlwa ngale ndlela lokhuluma ngayo uthi lo mzalwane wathi angena ofisini lephathi waqala ngokuqolisa ngiyaqolisa bengathi uthi Phekini ngiyaqolisa ngoba uzama ukuqolisa kaze emagama ungazi wakhulume i-attitude lo umniketela nomuntu ungazi umnikekile uthi lo mzalwane lo sesi walahlekelwa ngumsebenzi hayi ngoba bekumele alahlekelwe ngumsebenzi walahlekelwa ngumsebenzi ngendlela lekade iphathe ngayo bantu abaningi labangahambi ngekwenzani kakhulu bayawa emkhonweni bendisiko lekumele banganendi hayi ngoba bazalwane uNkulunkulu angekho nedi ngoba bona abendi inzando yaNkulunkulu sikhona bazalwane emini kunebantu losinobatshela usinawugqokile gqoka uhlonipheke nawugqokile nje umbabe kumbe umake kumbe umsesi kumbe umbhulu gqoka nje uhlonipheke kuze ukuthi noma ngabe ukusiphi isimo noma ngabe ungena kibhinthawo noma ngabe udibana nabani ube comfortable ngalokugqokile lapho kunebantu la uma ungadibana nabo sedibana nje emini so udibana nabo noma bakuphe emini bangasaba nokuqonza ngale ndlela lebagqoka ngayo ngoba indlela lebagqoka ngayo ichaza ukuthi uwadana kangakanani naNkulunkulu uthi ke Jesu la kunebantu lebambika ukuthi Nkosi babe bangakwendi lokakusho sintosi ke ekseni ebandleni bazalwane asideli lokunye ngaphandle kokwakhiwa similo asideli lokunye ngaphandle kokulungisela ikusasa lethu la siya khona asideli lokunye ngaphandle kokwakhiwa sikwazi ukukhuluma nebantu sikwazi ukugqoka sikwazi ukukhuluma noma sesikwatile sikhona futhi nokuyophila ingona phakathi ngoba bantu abaningi inkinga yabo akusikuthi abakafuthi bantu abaningi inkinga yabo ngomlomo wabo incwadi yaJuda ithi ingilosi yaNkulunkulu yasinoma ilwa naSathane babangasidubu saMosi lithi ayizame yayikhipha inhlamba kunabantu bazalwane le baspecialize lenhlamba mara bayakhola angathi ubekuthiwa wakheka munye ubabili namhla mara kunebantu lekumele bakheke ngoba impendulo yabo ayikho kule indzawo ngaphandle kokukhuluma kwabo impendulo yabo ayikho kule indzawo ngaphandle kokuthi thoba kwabo i-contact yakho i-character yakho ngeke ntokwenta ufikelela ufuna ukufikelela khona awuthathwa abantu nje ngoba banyanya nje weyikhuluma ngakhona awuthathwa abantu nje ngoba banyanya nje weyigqoka ngakhona mana likhona libandla amen asibele futhi ngalapha kuLuka 6 again sifunze isitolo sesiyothandaza 46 again sesiyaqala Luka 6 verse 46 6 verse 46 yeah Ningibitelani ukuthi Nkosi nibe ningendi lengitshela kona
Yeah. Wonke loda kimi eve emavi ami awende ngitanishela ukuthi ufanana nami. Ningibitelani ukuthi Nkosi sesemthandazweni. Ningibitelani ukuthi Nkosi nibe ningendle ngitshela kona. Mina ngiyayiparaphrase kuze itofitha kithi. Nintelani esontweni. Nibe ningendle lefundiswa kona. Uthi Jesu ningibitelani ukuthi Nkosi nibe ningendi le ngikutshela khona. Sengiyayiparaphrase ke mina ngithi nintelani esontweni nibe ningendi lo Jesu asitshela khona. Simangetinyana.